Ka tiki e tahi atu take, ka tahi anō, ka te tuki I te whakatōhea me te kāwanatanga. Te whakaitanga e tū ai he pāmu mātaitai ki o Pōtiki. He haurua o te pāmu nei kei raro I ngā whakahaere a te iwi. E hiki ana te kohu I ngā takutai moana o te whakatōhea I te whakaetana kia whakatūhia he pāmu kai moana, pāmu kuku ki ngā wāhi nei. Ko whakawā te huarei mo te iwi, ki te whakatū, ki te timata I te mahi kuku, I te moana. Hei te kua rau atu te iwi. E heke te ro rātou e tatari ana mo tēnei. Te kaumātahi tau e whawhai ana te iwi kia whakatūhia tēnei pāmu, nā te mahitahi a te kaunihera o Pōtiki me te poari o te whakatōhea kua ara ake e te kaupapa nei. Te mahitahi mātau ko te kaunihera. No te mea, ko tahina te whakaaro. He mahi mō wa tātou tamariki. He mahi mō wa tātou mokopuna. Mo te uri kai te hui he mai. 3 mano warurau heketea kua whakaritea hei pāmu mo te wāhi nei. Me te whakaaro anō I warau ngā tūranga mahi ka whakatūngia mo nā tāngata o te whakatōhea. Mai I Waiotahe, te timatanga o te pāmu nei, heke atu ki Tirohanga. Koinei te pāmu kuku nuirawa o Aotearoa, I nā hoki haurua o te pāmu nei kei raro I nā mana whakahaere o te iwi o te whakatōhea. What's really quite unusual with what's happening, I think, is that, and you don't get it very often, but a local council, a local iwi, a company and a community all upping up together, all deciding that something's very worthwhile. Me tā rātau e whakapono ana ka tutuki pai te kaupapa nei. I think there's a whole economic empowerment, not only for iwi, but for community, a community that badly needs it. And I think that's one of the motivating factors for the community and the iwi to say, yes, we want to do this, we want to go ahead, let's all support each other in doing it, is the fact that there's outcomes for everybody. Hei tērā tau, te marama o Huitanguru, te whakapae ka whakarewangia te pāmu kai moana nei. Rapara tāwhai, te karere.